Ngisasana kuthola umbiko la. I-management ye-Kaizer Chiefs ayikho happy ngomdlalo wayo. Siyamazi uGustin Sirino. uGustin Sirino umdlali udlalela i-Kaizer Chiefs. Usathanda kujoyina i-Kaizer Chiefs kule season le. Ijoyine nje eyi-free agent eqhamuka kweMamelodi Sundowns. Kunamahemhem thu uGustin Sirino unenkinga ye-attitude. Yabo. Sonke siyayikhumbula le ndaba leseyisaphuma esadlalela eMamelodi Sundowns kuthiwa uGustin Sirino umdlali one-attitude yabo. Akwazi ukuphilisana nabadlali ayedlala nabo ku-Sundowns. Indaba ezayiphuma khona lezo. But lezi eyisathanda kuphuma manje ziyangixaka ngempela. Ubusathanda kufika kwi-Kaizer Chiefs waye developer i-habit kanje. Uthi lo mbiko ophumile at some point he told the physios that he was injured but wouldn't go for scans. His attitude is really worrying. Even when the coaches give him specific instructions, he does his own thing on the field. Yabo. Mafusha bathi uGustin Sirino nje yena uzenzele okwakhe. Yabo bathi ocoach bemtshela okunye yena ground nayo uzenzele okwakhe akafuni la ukulalela. Yabo. uGustin Sirino nomdala for lento ayenzayo. Angazi noma mina noma i-environment akuyona ye-Kaizer Chiefs akayithandi. But iminyaka yakho kumele ngabe iyakhombisa ukuthi umdala manje yabo. Kumele ungabe ukhombisa labafana abancane umfundo Vilakazi. Khombisa abafana abancane oShabalala. Yabo ozwana ukuthi kumele uact kanjani umuntu omdala mufike eclubini enkulu. Yabo because i-Kaizer Chiefs iclub enkulu. Kokufika wakhe lapha ese-actor nje ayikho right le yanto because uma usubheke indlela adlala ngakhona last game ebeyidlale noRally M akadlalanga kahle yabo singaqambela nje amanga bafethu adlalanga kahle ade agcina ukudlala kahle uSirino unama games awu5 unegoli li1 if I'm not mistaken ngeke ngazi ngama-assistant ngangitshela ama-comments but nje i-attitude yakhe ayikho right and kumele ashintshe ngempela because mezoqhubeka kanje ngiyazazwana noNabi yabo because uNabi uyambona nawe indlela ucoach weKaizer Chiefs ayiyona yabo naye nje une-attitude yakhe yabo kubona iKaizer Chiefs mingadlali kahle yathi so ref yabo so I don't think bazozwana benoGustin Sirino uSirino mezoba ne-attitude kanje because uNabi meshinto uyabona ufuna leyo nto yenzeke ngempela yabo. So mama fans eKaizer Chiefs niyibona njani lento le yenze uSirino? Is it a good thing or a bad thing? Because a player age kumele ngabe nje usethe example